Usamla kit kupar nongsit arpo arsnem kerta, ubashong basa hakinchi East and West Khasi Hills, ubalara ekanam ladu hakajingya kop rwai surkin ot season 3, ringkat kasong pisa shilak tingka. Mentau la syajit banit yakun sa kajingya kop rwai ban pelong daka World Championship of Performing Arts California USA na du ka katnyo hadu ka arpo kendai terik naitung mentau snem. Usam lakit kupar nongsit uladon hagatap nyang jong Reverend Padar Michael Makri, Director ka Don Bosco Youth Center, ubala betin nanti ban hikai yu ban kiu irat ha kasap kapong ruai, namar udon kasur batyang kumu angel rangba. Habala yo jing tip ya kajing syajit usam lakit kupar nongsit ban yakun hagani kelumpung, Reverend Padar Michael Makri ula kinti da kajing kemen bat kerku kerdo yuni usamla ba unle bha ban wanra ekanam keburam haga ying kesem ya ka Don Bosco Youth Center ya ka jella bat ya kari India barok kawai. Hakani kajing ya kop ruai ha California kinong yakun kinwan na kinyo pau teli kiri ke perthai bat kasong pisa balapin up na kabenta kinong job kalong hadu nyo $1 ke pisa USA. Uni usamla ula kerpat ni kiparari pada kesor karjela ban penok jengerap kat bakila ban bay by lenti ban poi syakini kajing yakop ke bajingai na kani kari. Dengan presiden bagi sekretari ikut bekerja dengan ikut kupar beri kui sama bakri sistem mana kupar berangkat mau nak kenal dengan seluruh ikut pergi bersama hebat bat de sistem admina ban subhan kudai ya ikpa bagi ikut badan minta kedai keduksa ikut pergi di lokpa di lokbi ba tim alusir ya kikun memang kadi sab katalan kadi uwe kala aikam macam ba kadi uwe burung ya skin halya kunjuru ya ke India di rasulullah kudai ya sama kek ba dayo man syembata om tang bo nasional ban tende ile yo ban present aka world championship bai ko wai juga perteh lo bai kita ada jumpa lo bai ka perteh di kerman nakalian ke om kalian dan sen ni kipok kipian siapa ini benlek sebentar ko Amerika ni bu da cintai na benda ji bat ni guys kabru kali ke cintai kerpan nakalian ko om kalian dan sen kan lo bai ka lendi panwanra ya ke jingjok ya ke nam burong ya ke India unju ya ke jelami kalian jengi borok kowe padahal ni pun indang kat tokan ni ban ai khudairu ya ki bagi kena ki ba represent haki national level ke ba example kum state jawa lan wanda borok sisa ya state jengi natangis kepada kubleiru kibok kubleiru nak bantai yang menang kharjana mentai ida apa nomba mobile bagi kibok kubleiru ya sama yang mampu badan mentah nasional level pada juga hip hop India kibok iru praktis ban risto bergerak beron yang kena jom jom Meghalaya jengi berkuai di hari kedua ni ngang social security jangka on finance association ni kong ai ngu na play kan rano ba adon ka ang i baby way ni robot ba kam juru ya ga ni ngari si joni ba say shibul ba ki sa pi pom ki khna jang ni jara joni ban ni mi ma cha ba ban ni kong ai ba so nai ko dai ya Damasco media ye Padar Michael Makri iba long iwe nong sei kilo dan sab hakaniga jela juni nagi tagi resan mula chule naga Don Bosco punka step betul ni ngaju i mensian kemudian kilo syak berkasur kedua kepala long ya kan ga jingkop ruai kembali ikit upaya long ini nongjob jangka ni ga sur kedua Nimba jung simenta jung yang kasur menurut permisayo mentah bani sajir sah ke wall
Don Bosco Media và cái với platform và xây khna yêu dan sap berkenang lah susu ban mi syakmat im tang apo posted na jom berkanir ka day support international na yo ban perform ban mi ban represent na ka India dia ngaso ban ai Indonesia jaro ya ikirun ba la trace tong ban ora ka so ka jingjong ban ka na go burong cho ka jalai kasih jeni bakam jolo kalau penuksa namta ki kon sama menami sekamat namta penentang hak ekasam kuat ki jongki ai ni ki semua ya aku bani komen semua ai mau ubri bahwa dengan kata ini do kenika khidmat tentang te semua ai kore ya i mama kipok thaba ibalong ni president chongka apta ban kumju ya ka association berkoi ya ka ba kila belum ni kenika program ban berkumpul yang nama kumka jeng ai mesin yang shop ada ban lechi mata shanti cha Amerika dan mentaka World Championship of Performing Arts kapan salong organize Julai ngadu kanyo teri kadu aku kenal di kini jumpa long jopi kini ka program masmu dap mau maksim masmu shina mana bulan kita support yang kum niki local artist mah kiban yoban represent haki ban yoban nikmat naka jela jam di bat kunjuru masmu ban I play pun area ka Don Bosco di Barokaway lingba juni Father Michael Mantri ngayon kini kala banyo panti simenta hadu ba manhaban represent nakabata kari India amtang nakajalan dari nakabata kari di kini ka opportunity ngaso kalong kaba best dur kata-kata ngai iba Father Michael Mantri ilong iwe neki prioma iba jo ain sim yaki happy beri hadu di kon sama mami syakmat ban penpau yang kini kisah tiba beliau ain ban kunjuru ya i mama kebab ma ngaji iman kapor iju long iwe neki rampak ma baju ain sim hai ni kon sama mami syakmat ban se lagi jo kisah la kalong hagalo ban kasama agar wain yang kasatu ni iba ibang patrish tompa teng sobat ain blesh pun